dom de kada hu ya ta pili ke 15 August lo la si hem ke do borong si ingam party chudam rong am ponjer ko dom pe yo ta district lo ke thapon ela jer ko tum mala kapek de mage hadak pali elo di semi dam bom lo pe ala bahini semi dam bom ni to tang te pini video ke pini 15 August ma te di la si 15 August vlog si picnic ke vlog sini thana paklang pula si hadak long long le lo te na teman kadok we thana paklang pro la si nang litum nang lang bom tha lang misen po te na to like comment ke tenge na ta ke same na support no la lo to tang te to na tum ne li hadak ni rock sini than kadok we thana paklang pro la si nang lang tha hadak ni rock de ha. So guys, adim le lang sitame nang lithan kadok hai na paklang tu sa hai sa bagan puri dalam ni tu ko li yer seng sang lu malong ri di ma sa sai dilor pandai dambom lah tu tak penting kibar bom dambom lang ri di malong ri lang roi su likri off guys king penok si givang mati hema dung pindah mah iking na sila nang lang tha guys ada kadin clip po excited lang ta pinaan ang jerding lo party chuchipin lo jirpo tu pen hedi non party ki chui ba excited lo ni 15 August na ho dambang abi kasi pini ke hem do thara la ko mardi party chu damrong ang kalo picnic nang lang tha dei ho no the world will be ram pe ganda ada dak entap long ke bahini keletang tunda ko pipito klem no ni ha dai dam tu finally guys ada nang le ya hentap bang tang pa memela tani tum pini bang ke ada si picnic cukup picnic yang kedua kita citong lap lo kita itu lang main itu lang aduh si dekat lo ya kita tang pa memela guys lagi kan lo kita take kat TikTok lo anti kam ceklan po pini picnic cuy fa oke nang lang tadi guys nang kampen pom lo jadi kita main video sampai kelang lah sendiri lang paklang aku jo sampai dili tunggu kami lah woohoo asal nak guys ala thak kami party ki tentu bangsu tu nilang kam silang dak umat no party jenis ini kan satu ada banyak kampen pom lo jadi sami tentu lo bagi sami ni malam tu rom sang lah ya long ni mati di selama ke contoh ini guys aku menekan lang coris tang nali tam tegas kurang itu dah lang dia saat ke di jadi pikir ke sarong ke duk kan saat yang di tu lang udah sini deh mungkin nongkrong ke kan guys mungkin mau saya dulu lah nongkrong tu juga mana guys kita nak lang finally kemat rumah bu hidung
party sudah kain kita harus piknik dulu. Hah? Ya kan ise. Ni guys kami telah di masjid lah jadi. So guys sudah dah ke last piknik itu. Yo. Lapu backside kaya sahabat kan guys ulang ni pick view. Oh, happy Independence Day ya ketemu kita. Video Korea se kenaka. Balik sana. So guys dah betul lah lo dah sini piknik coba tu. Nasi itu mereka sini kamplem bom lo. Oh, naik korpo. Party kribi deh, enjoy kribi. So dah dah sini kan lang, bangkan party na cupu. Bini 15 August Independence Day ni di. Kado bisa min hafta duty abela sepini ke free time. Itu lah party kita lah kalau guys. Geromo. Hari ke saro saya dia. Hai hai hai. Kalau mang kayak macam guys ni bang kayak lah sih. SMS salam masih kagum dong. So tadi guys, itu madak kita minta video seperti apa yang kita minta dah. Hey guys, dan mang jawab boki pilih lah pura lokal lagi vitamin jet silang lagi. Ibang liya. Pita deh, siapa pun tak. Jauh lagi already langkong pura natural lagi lah dapat mungko ekdom vitamin jet lah tak. Soalnya nak ilak mah. Nak ilak tu expression apa jalan kamera nak wah kita tentu. Jauh kilak sih mali ya. Pulang tak muncul dah, pasti boleh kita tak nak. Kalau tuan johan tapi lah pulih tangkap memang website sambil pusing itu pini bang dopo. Ada support pada baju pini Independence Day ni ke. Jadi malam hari ni nang rasa tali krim, milis sambil tak kerja dulu. Kalau tuan deh video bang lain nang gentom sah. Apa tanang lo guys? Hap aku lah bang ke. Pop. Nak pakai chicken, pakai all. Hentap guys. Lepas tu bang ke, harus nanti ke headlang lo. Guys, nampak kayak aku mungkin hantar di lap yuk, di lap loh, apa lagi? Aku ni backside lagi, anti mung lagi. Oh pulang, ya tu, solo bawa balik, mungkin solo, solo anti. Guys, masih ikut lagi tak? Stop ke? Abi jangan betul. देखो गाइस आज 15 अगस्त का दिन में बारिश भी साथ नहीं दिया देखो इतना भयानक से बारिश आ गया हम लोग इतना अच्छे से पढ़ते करके सोच रहा था लेकिन बारिश की वजह से देखो इतना परेशान हो गया देखो क्या करेगा पढ़ती तो है तो पढ़ती तो खाना ही तो पड़ेगा ओह वैसे भी एंजॉय करेगा कौन है হ'ব Happy Independence Day আৰু দেই এনজয় কৰিবি Doon na to nilito ang kimong sikchip kimen ji doktor bahotsi arve bangs tame nangjang dum tut tame labang so an pamen ni kanto kapreka bidi pen ke karena to tame an pamen na kon so an kaparu masi long sa marsi an pamen to aja na men no penitum kado pen ji chelang situ an han johor na pen puthot ni tum kichu nang dengsi dolu lasi so guys la polo per thelang ya kening chapron ko hot pen kam plan ko jugi na ko lalu dan to per the dotik le ning chapron ni sami an chelang de ha an tes na chumis chan ko than